Reka twikomereza nyine mu makuru noneho y'imiripuko ku mirongo y'imbere ku rugamba mu biturika, aho tugiye kukubwira byinshi cyane bigezweho nyine mu masasu ari kuvuga mu bitero bikomeye cyane byongeye kuba mu bice bigiye bitandukanye. Makuru tugiye kukugeza asobanura byinshi cyane ku bijyanye na diplomasi, ariko kandi turanibanda ku mirongo y'imbere ku rugamba, imiripuko ikomeye cyane aho ibintu byabe bibi cyane. Ni nyuma y'uko M23 ifashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwinjira Uvira muri umujyi wa Uvira uherereye mu Kivu y'Amajyepfo, ndetse ikabikora ntawe igishije inama, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarundi bari bamaze iminsi igera kuri 2 bayigabaho ibitero bimeze nk'ubushotoranyi mu bice bitandukanye. Aha ndetse hakavugwa ibisa naho byari ibitero bikoresheje imbaraga, aho bashakaga kwirukana M23 mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Aha ni Pwezero, Mikenke ndetse n'ibindi bice bitandukanye, Ruvunge ndetse n'ahandi hatandukanye nk'uko byagiye bigaragara. Ibi rero byagaragaye mu kibaya cya Ruzizi, Sange ndetse na za Fizi, ndetse bashaka ko M23 bayirukana ikaza kugera mu bice nka bya Makabura n'ahandi, ikaza kuba yirukanwa nk'uko bari babipanze mu bitero byabo byari bikoresheje imbaraga z'umurengera. Ubu rero bisa nkaho M23 yabahindukiranye ndetse yamaze no kwinjira muri uyu mujyi. Igishimishije benshi cyane nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza neza ko yamaze gutanga go ahead, ndetse isa niyemeye ko M23 yinjira muri uyu mujyi, nyuma y'uko hari amakuru yavugaga neza ko yamaze kugerageza kwitambika ibwira M23 ko bagomba kubanza gukora ibindi biganiro by'amahoro hagati ya M23 ndetse na Tshisekedi. Ariko kandi ibi benshi bakaba batekerezaga neza ko bishobora kuzagorana ndetse bikaba byafata igihe. Gukubitana nuko M23 nayo yakamejeje ishaka kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, dore ko izambere zamaze no kuwugeramo uko tubibona, ndetse nuko byagiye bigaragara abasirikare b'abarundi bahunga basubira inyuma, abaturage bahunga bitewe n'amakompura ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Ingabo za Tanzania zirukanka amasigamana, M23 yawugezemo. M23 kandi irabifashwa nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze igihe yihugiwe mu ntambara itayoroheye, dore ko n'ubu ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bunini cyane, ubwato buhenze ku isi bw'intambara bugwaho indege ndetse bukanasupurayinga ibindi bikoresho bitandukanye ndetse na tekinoloji idasanzwe, bwamaze gutwikwa mu nyanja itukura, bukaba bwakuwe mu ntambara. Ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gufesingana nabyo, ndetse bisa naho ariyo mpamvu yirengagije Tshisekedi. M23 rero yafashe umwanzuro wo guhita itanga isomo rikomeye cyane. Amerika isa niyatanze go ahead, nta bindi biganiro biri hagati ya M23 na Tshisekedi. Ndetse ku bijyanye n'umujyi wa Uvira, intare za Sarambwe zamaze kuwutaha. Benshi bati ubu noneho ibintu bigiye kuba ntabwo byigeze bibaho na gatoya, mu gihe General Sultan Makenga M23 yamaze kuba yemeza neza ko itazigera igaruka inyuma na gatoya. Ndavuga nyine ko General Sultan Makenga, uyu mugabo mukuru w'ingabo za M23, ariwe waciye iri teka avuga neza ko ari non stop, ndetse avuga neza ko gahunda ari gukuraho iyi leta y'injiji ya Kinshasa. Aya n'amagambo General Sultan Makenga akoresha kenshi cyane, avuga neza ko bashaka gukuraho iyi leta ya Tshisekedi. Ibi yagiye abivuga mu bice bitandukanye, aho yagiye abigaragaza abwira abasirikare baba basoje amasomo ya gisirikare bati tunataka kufukuza ile guverinoma ya wajinga sana Kinshasa. Akomeza kugenda ayitunga intoki avuga neza ko ari leta cyangwa se ari ubutegetsi bw'abajinga. Ibi rero bisa nkaho bigiye kugerwaho. Ubu tuvugana intare za Sarambwe sugira ngo zamaze kugera mu mujyi wa Uvira gusa, reka hamaze kugaragara ibindi bice bitandukanye aho M23 yamaze kwa advancinga ikubita itababarira mu bice bitandukanye, aho amakuru agaragaza neza ko FDLR yamaze gukubitirwa mu bice bya Rucuru, ndetse nk'uko amakuru abigaragaza M23 yamaze kwerekeza na za Rucuru. Abasirikare benshi cyane bamaze iminsi basoza amasomo ya gisirikare, higanjemo abo mu itsinda rikomeye cyane rya gikomando. Aba basirikare ibihumbi n'ibihumbi nabo bamaze kugera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chirombo bashobora no kuza kumusanga Kinshasa. Amakuru agaragaza byinshi cyane mu bijyanye nuko urugamba ruhagaze kugeza ubu. Bisa nkaho M23 yahise ikangura, ndetse ibice byari bisinziriye yahise ya advancinga nk'uko amakuru abigaragaza. Benshi bati ikibuga cy'indege cya Kisangani ko mutatubwira amakuru yaho. Ibi nabyo turabibabwira muri izi nkuru. Amakuru kandi agomeza kugaragaza neza ko uretse umujyi wa Uvira, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kugwamo ari benshi cyane. Abarundi bo ntabwo twabarondora. Igisoda cy'u Burundi kigomeje guhura n'uruva gusenya ibibazo bikomeye cyane muri iyi mirwano. Bisa nkaho iki gisirikare M23 yashatse kugisomo rikomeye cyane kugira ngo n'undi munsi batazemera kugaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Wibaza iki mu gihe General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi yohereza abasirikare ibihumbi nk'icumi, nyamara
nyamara bajya gukora average cyangwa se bajya gukora imibare y'abasigaye nyuma y'amezi nk'atatu agasanga hasigaye ibihumbi nka 5, ibindi bihumbi 5 byarapfuye. Kimwe cya kabiri, ibintu biteye isoni cyane, ibintu bitumye General Neva akomeza kujyaho igitutu gikomeye cyane na Etat Major y'u Burundi, abasirikare bakuru barimo nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi barimo Minisitiri w'Ingabo uyu Madamu Marie Chantal ndetse n'abandi barimo Minisitiri w'Intebe Nestor n'abandi bakomeje gutumiza inama zitandukanye hano ku butaka bw'u Burundi kugira ngo barebe uko abasirikare bagwa kuri ubutaka bw'u Burundi bareka kujyayo. Ariko kandi ibi bisa naho General Neva adashaka kubyumva ndetse nta nabikozwa nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yagiye agirana diru zikomeye cyane n'igisirikare cya Kongo, bisa nkaho ari diru y'amabuye y'agaciro, maze abo bakorana cyangwa se berona igihugu cy'u Burundi bakamubwira neza ko bakabaye bashora abasirikare bake cyane nabwo bo kurinda imbibi z'u Burundi, ariko kandi bitari bikwiye ko bohera abasirikare mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano kuko babonye neza ko bakomeje kugenda bahagwa. Ibi rero ntabwo abikozwa, ndetse ndakwibutsa neza ko abasirikare b'u Burundi bataje muri iyi ntambara ubu. Ngira ngo ibintu byeze kuvugisha benshi cyane byabaye nk'ihahamuka ku Barundi ni byabereye ahitwa ku Mushaki, ubwo 23 yari iri mu nkundura ikomeye cyane yo kwerekeza za Minova imanuka Sake kugira ngo izagere za Goma. Abasirikare b'Abarundi niho biciwe mu buryo buvugwaho ko ari umwe mu buryo bwateye benshi cyane guhamuka. Abasirikare b'Abarundi barafashwe, bakorewe ibintu bibi cyane muri iyi mirwano, ariko na n'ubu baracyoherezwa nubwo baza batabishaka, ariko birangira bageze kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu ngubu rero abandi nabo bongeye gucumirwa mu mujyi wa Uvira hafi n'iwabo, ibintu bikomeje guteza igihugu cy'u Burundi uruntu ndetse no kutumvikana hagati y'aba bayobozi bakuru by'umwihariko General Neva usa naho ari kuvunira ibiti mu matwi mu byo bari kumusaba. Ubu tuvugana rero makuru aremeza neza ko 23 yongeye kunyuza izindi ntwaro mu bice bya Kamanyora na za Baraka. Ibi biri kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba mu mujyi wa Uvira mu nkengero aho zatangiye kwinjira izi ntare za Sarambwe. Amadubu nayo yakaniye cyane, ndetse benshi batewe ubwoba no kubona igisirikare cya Twirwaneho cyamaze nacyo kubona intwaro zirimo tatanye n'izi ntambara nk'uko bitangazwa zizajya zirasira izi Wazalendo kure. Bisa naho 23 yamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane zo kutongera guhagarara ndetse no gusubira inyuma. Nyamara nubwo abanyamurenge bakomeje kwirwanaho bahangana n'iki gisirikare cy'Abarundi ndetse na leta ya Kongo, agahinda ni kose ku banyamurenge muri rusange ku isaho. Hari abanyamurenge bakoze barabajya ku butaka bw'u Burundi ndetse bajya kubonana na perezida w'iki gihugu bambaye amakote. Ibintu byabaje benshi cyane, bivugwa neza ko ngo bari baje kumushimira uko akomeje kugenda ngo abafasha. Benshi baravuga neza ko ibi bishobora kuba ari ibintu bibi byabayeho ku banyamurenge byakozwe. Abanyamurenge mu busanzwe bari kwicwa n'ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, nuko 23 ikomeza kugenda ibakingira ikibaba n'izi ngabo zabo za Twirwaneho. Ariko kandi ibi bikorwa n'ingabo zirimo n'ingabo z'Abarundi kuko nazo ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bya Uvira ndetse n'izindi nkengero za Minembwe. Aha rero abanyamurenge bakomeje kugenda bagwa. Indege zagiye zirasa abanyamurenge nyinshi zagiye zihagurukira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, za Sukhoi 25 ndetse na za drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'izindi zo mu bwoko bwa Kamikazi. Ariko aba bakozi bararikomeye cyane bajya gushimira General Neva ngo ko akomeza kugenda abaha support. Ibintu byabaje community y'abanyamurenge ku isi, aho bivugwa neza ko bashobora no kuza kuba bakora igisa naho ari imyigaragambyo. Abanyamurenge bashobora kuza gucibwa muri bagenzi babo bitewe nuko basa n'abari kugambana kugira ngo iyi leta ya Kisekedi ndetse na perezida w'u Burundi bakomeze kuyobya amarari maze bihishe muri uyu mutaka, bakomeze kugenda bacucuma ubu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi kandi abanyamurenge bamaze guhaguruka babyamagana, bavuga neza ko ari ibintu bitari bikwiye na gatoya nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Nta makuru nyine nanone tugiye gukomereza mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda havugwa imirwano ikomeje kugenda iteza ibibazo bikomeye cyane, aho bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze kugenda basubiranamo ku buryo bukomeye cyane, ndetse iki gisirikare cya leta y'u Burundi kikaba cyamaze gufata umwanzuro wo gufatira bamwe ibihano. Ni ibihano bivugwa neza ko biri bufatirwa abasirikare bagiye bagaragaraho discipline nkeya mu by'ukuri bitewe nuko hagiye hasa n'ahaba kutumvikana. Abasirikare b'u Burundi kuki bacitsemo ibice, ibi ni ibintu byagiye biteza benshi cyane kwibaza ku hazaza y'iki gisirikare cy'u Burundi, aho gisa naho gikomeje kugenda
akigaragaza intege nkeya mu bijyanye no kuba cyakubaka relation hagati yabo. Biravugwa neza ko ikijyanye n'amoko cyongeye kuvuza ubuhuha muri iki gisoda cy'u Burundi, aho benshi bagaragaza neza ko rwose bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye yimika amoko ndetse no kohereza abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Bisa nkaho byagiye bifite ibindi bigenderwaho kugira ngo habe hagira abagwa muri iyi mirwano. Ibi ni ibintu rero byakomeje kugenda bitera benshi cyane ubwoba, ariko kandi nubwo bimeze gutyo bikavugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi we akomeje kugenda yikanga umunsi ku munsi ko yatembagazwa ku butegetsi nabo batavuga rumwe. Ibi rero bigasa nkaho bikomeje kugenda bimushyira muri risk ndetse no muri danger zikomeye cyane uyu umukuru w'igihugu, aho akomeje kugenda yikanga bya hato na hato. Ugasanga ku ngoro y'umukuru w'igihugu hashyizwe abarinzi bashya, ku nteko ishinga amategeko bikaba gutyo, ndetse no kuri radio na televiziyo by'igihugu hakaza kongererwa umutekano. Bigasa nkaho rero General Neva afite ubwoba bukomeye cyane ndetse afite n'igihunga kidasanzwe. Turakomeza kugenda tukubwira inkuru zigezweho, ni inkuru nyine zikomeza kugenda zikubwira amakuru ayaba ari kuvuga ku butaka bw'u Burundi. Ngira ngo uku kwezi turaza gutangirana inkuru nshyashya, ukwezi kwa gatanu turabana ndetse tukubwira byinshi cyane mu nkuru. Nakubwira neza ko ziza kuba zikugereraho ku gihe, ndetse twibutsa neza ko ibi biganiro byacu ugomba kujya ubisangiza abandi kugira ngo dukomeze kugenda tubana uku kwezi kwa gatanu ndetse n'andi mezi. Nk'uko twatangiye uku kwezi turaza kugenda tuvuga byinshi cyane bigezweho muri rusange. Mama 23 yongeye kwerekana neza ko ishobora kuba yatega mbushi ikomeye cyane aba basoda b'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo yongere kubakuramo ndetse igabanya kakarindi bari bafite. Nk'uko byagaragaye, intare za Sarambwe zasubiye inyuma zisa naho zigeze mu kibaya cya Rusizi, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi kwa divansinga bagenda nk'abadafite ubwenge, birangira bisanze barenze umurongo utukura wa 23 yari yabategeyemo yita bazengurukira muri ibi bice. Si ukubarasa, amasasu menshi cyane yumvikanye muri ibi bice by'ikibaya cya Rusizi, ndetse humvikana ibintu bisa naho ari birokete biremereye cyane ahangaha za Ruvunge. Bivugwa neza ko 23 yari yamaze kubagota, ndetse bose isa naho yari bafite muri target, ibintu byaje gutuma benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisanga bamaze kwasiga ubuzima. Iyi ni systeme 23 yongeye gukoresha yo gusubira inyuma gatoya kugira ngo izo ngabo zize kwigira imbere maze zize kugwa mu mitego n'ambushi ikomeye cyane zize kuhagoterwa. Kandi iyi systeme yaje kuba yagerwaho ndetse 100% umugambi wayo waje kugerwaho. Amakuru aravuga neza ko telefone n'ibyombo byakomeje kugenda bicicikana, telefone zihamagara zisaba ramforo hirya mu mujyi wa Uvira rwagati. Bisa nkaho nta musada udasanzwe bigeze babona, kuko n'ubundi ntibyigeze bibuza Mama 23 kubacucuma cyangwa se ngibakorere ibyo yari yapanze. Amakuru aragaragaza neza ko abasirikare benshi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basa n'abamaze kugira ubwoba bitewe nuko abasaga n'abari bayoboye uru rugamba bose bamaze kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bikaba byatumye abasirikare bari kugaragara barwana basa naho badafite courage ndetse nabo bayobora mu buryo bwa nyabwo. Aha rero Mama 23 niyo ikomeza kugenda izira. Ndakubwira imirwano nanone yabereye ahitwa Cyankunda, ndetse ndakubwira nanone ahitwa Muterure. Igisirikare cya Mama 23 hose cyamaze kuhagera ahitwa Bwegera, naho ndakubwira ibintu bisa naho ari bidasanzwe byahabereye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragara neza birukanka amasigamana. Kurasana gukomeye cyane kwaje gutuma hafatirwa iminyago. Abasirikare 6 b'igisirikare cya leta ya Kongo bamanitse amaboko bemera kwiha Mama 23 nta ngorane, aho bivugwa neza ko abarundi bashatse kuresista babatobaguje amasasu menshi cyane muri ibi bice bya Bwegera. Abaturage baravuga neza ko ibyo biboneye n'amaso yabo ari ibintu bibi cyane. Ingabo za Mama 23 ziri guhana zihanukiriye ku buryo bukomeye cyane aba bahanganye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana imirwano yo ntabwo igeze ihagarara na gatoya nk'uko amakuru abigaragaza. Imboni zacu ziduha amakuru zikomeje kugenda zigaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'ibikomeje kugenda bikorwa. Hakomeje kumvikana amakuru menshi cyane avuga ku bijyanye n'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Gusa amakuru aragaragaza neza ko Mama 23 yamaze kwinjira muri bimwe mu bice, ndetse ibice winjira mu mujyi wa Uvira. Ni nyuma yuko hari hamaze iminsi hari amabariyeri atandukanye yashyizwe n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abafatikanya barimo abarundi. Aya mabariyeri rero yamaze gukurwaho na Mama 23, ndetse ibi bari babikoze birinda ko Mama 23 batikaga ko ishobora kuba
yaramaze kugenda yohereza abandi basirikare ndetse n'abatasi muri uyu mujyi, nyamara babikoze bisamye basandiye kuko intare za Sarambwe uyu mujyi zari ziwumazemo igihe kinini cyane. Gusa kugeza kuri ubu izi bariyeri zamaze kuhakurwa ndetse abaturage barakomeza kugenda mu gihe izi ngabo zari zabikoze kugira ngo hatagira abaturage baturuka mu bice 23 ikontorora berekeza mu bice bikontororwa n'igisirikare cya leta, maze n'abaturuka mu bice bikontororwa n'izi ngabo za leta ya Kongo FARDC n'abarundi batongera kwerekeza aho 23 ikontorora. Kugeza kuri ubu aya mabariyeri amenshi yamaze gukurwaho, intare za Sarambwe zisa naho zambariye urugamba ndetse zisa naho zamaze kwitegura kwinjira muri uyu mujyi. Hakomeje rero kumvikana ibiturika biremereye cyane mu bice bigiye bitandukanye, aho benshi mu barwanyi b'igisirikare cya 23 bakomeje kugaragaza umuvuduko udasanzwe mu bice bari gukontorora, aho bakomeje kugenda bahangana n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ku ikubitiro hakomeje kumvikana ibisa naho ari ibiturika biteye ubwoba, aho benshi bavuga neza ko ari ibisasu biremereye cyane 23 iri gukoresha ndetse n'izi ngabo z'abarundi, ariko bakabikora mu rwego rwo kugira ngo basubize inyuma izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zibagabaho ibitero. 23 ikomeje guhagarara mu bice bitandukanye, aho ikomeje kugenda igerageza gucunga umutekano w'abaturage kugira ngo iki gisirikare cya Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo batongera kubagaho ibitero bikamije no kubasahura ndetse no kuba babatwarira ubuzima. Ingabo za Twirwaneho nazo zikomeje kugenda zibungabunga umutekano mu nkengero ndetse n'ibice bya Minembwe, aho zikomeje kugenda zigerageza kuba zaburizamo ibitero bitandukanye by'izi ngabo za leta ya Kongo. Amakuru kandi aravuga neza ko MLDP Twirwaneho yongeye kubona izindi mbunda, bivugwa neza ko ari imbunda zatanzwe ku bufatanye n'abanyamurenge babarizwa mu bice bitandukanye ku isi, aho bakora contribution buri kwezi kugira ngo bakomeze kongerera uburinzi aba basirikare babo. Inkuru kandi zikavuga neza ko hari izindi ntwaro aba basirikare batwirwaneho bambuye igisirikare cya Wazalendo mu mirwano ikomeye cyane iheruka kubahuza. Ibi rero akaba ari byo byagiye bituma iki gisirikare cya Twirwaneho nacyo gikomeza kugira ikimeze nk'ubushobozi ndetse no kwihagararaho, nk'uko babisigiwe na General Ruhunda Makanika wakomeje kugenda ababwira neza ko atazemera ko abanyamurenge bongera gutega amajosi. Gusa kandi ntabwo twakirengagiza umusadu ukomeye cyane wa 23 mu kurinda uyu mutekano w'aba banyamurenge ndetse no mu bindi bice bitandukanye, aho abaturage bakomeza kugenda bakomera intare za Sarambwe amashyi ndetse aho bakomeje kwishimira ibice cyane iri gukontorora, cyane ko abo mu mujyi wa Uvira benshi usanga bifuza ko 23 yagaruka ikakontorora 100%, nubwo benshi bavuga neza ko izi ngabo za 23 kuza muri uyu mujyi wa Uvira zishobora kuzongera gushyirwaho igitutu zikaba zava muri uyu mujyi, mu gihe General Sultan Makengo umugaba mukuru w'izi ngabo yamaze kuvuga neza ko nta gice bazongera gufata ngo bagisohokemo uko byagenda kose. Benshi baravuga neza ko ikirwa balkanization ari ubu buryo bwo gucamwa igihugu kabiri bitewe n'impamvu zitandukanye. Kongo bavuga neza ko ari cyo gihugu cyakabaye gicibwamo kabiri kurusha ibindi byose byagiye bicibwamo kabiri, nk'igihugu cya Sudani ndetse n'ibindi bitandukanye harimo Korea n'ibindi. Ahangaha rero benshi bamaze kwemeza neza ko iki gihugu cya Kongo kigomba gucibwamo kabiri, maze akaba DRC cyangwa se Republique Democratique du Congo nk'uko bisanzwe, hakaza no kuba Kivu Republique izayoborwa na 23 ikaba yahabwa ubwigenge kuko ni igihugu nayo ifite ubutaka bunini cyane bunaruta ibihugu bitandukanye byo muri Afurika. Amakuru aragaragaza neza ko Kivu Republique mu gihe imaze kwemezwa izabihana imbibi n'ibihugu bitandukanye biri mu Rwanda, Burundi n'Ubugande ndetse na Tanzania binyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Ibi rero birakomeza gushyira 23 muri avantage, ari nako bikomeza kugenda bica intege iki gisirikare cya Kongo. Tshisekedi we kugeza kuri ubu akomeje kubura ayo acira n'ayamira, mu gihe 23 igiye gukomfurima Kivu Republique igafata ibirango, idarapo, indirimbo nshya y'igihugu, maze abaturage batuye muri ibice bakongera gutuza, mu gihe kandi Tshisekedi yabakoze ikosa ryo kongera gutera ibitero muri iyi Kivu Republique 23 izaba yarahawe, bikazagira ingaruka zikomeye cyane ku butegetsi bwe, akazafatwa nk'uwashotoye ikindi gihugu.
ni process zikomeje kugenda zishyirwa mu buryo benshi baremeza neza ko bigeze kuri 70%. Nanone ibintu byagiye bivugwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov wavuze neza ko M23 idakwiye kwirengagizwa bitewe n'imbaraga ifite, ikwiye gufata ubutaka bwayo cyangwa se igashyirwa muri force cyangwa se mu gisirikare cya Kongo. Tshisekedi we yavuze neza ko adashobora kubinjiza mu gisirikare cye, ubwo hasigaye indishu imwe yo kuba bahabwa ubutaka bwabo kuko n'abaturage bavuka kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo. Ibi rero bamwe ntabwo bari kubyumva, ariko bisa nkaho ari byo byonyine bisigaye gukorwa nk'uko ibimenyetso byagiye bigaragara. Benshi bigaragaza neza ko bazabyishimira cyane kubona ibi bice M23 yaruhiye ndetse yongeye kubifata nk'igihugu, maze abaturage batuye mu bice bitandukanye za Minembwe, za Masisi n'ibindi bice bitandukanye, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, guturuka za Ngungu kumanuka za Kirorirwe, kumanuka hariya ahitwa za Mushaki, kumanuka za Minova na za Sake, ukagera mu mujyi wa Goma, ukazenguruka ukongera ukagaruka mu bice bya Sange n'ibindi bice bitandukanye bya Uvira, kugera na za Kisangani. M23 ngo ikaba yarahawe kuhakontorora nk'igihugu nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Iyi ni inkuru yakomeje kugenda isirikira benshi cyane bavuga neza ko ari bwo buryo bwakabaye bukoreshwa, n'ubwo amahanga akomeza kugenda byirengagiza kandi agakomeza kuvugwa igisa naho ari ikintu kitari cyiza, mu gihe Tshisekedi akomeje kugenda we asaba intwaro nyamara bakamwirengagiza. Amerika akomeje gutabaza yirengagiza nayo ko itayorohewe na gatoya. N'ubu tuvugana Iran irakerekura ibibombe biremereye cyane biri kubombarida mu bice bitandukanye mu bihugu birimo ibirindiro by'ingabo za Amerika, ndetse na Israel ntabwo yorohewe. Mu mijyi itandukanye Tel Aviv ndetse na Yerusalemu ibibombe biracyaturuka mu gihugu cya Iran, ibindi bigaturuka muri Libani, aho hano mu gihugu cya Libani umutwe wa Hezbollah ndetse na Hamas bamaze kuhagera kugira ngo bakomeze kugenda bahangana n'iki gihugu cya Israel. Kandi Israel iyo tivuze ujya wumva Amerika ku rugamba, kuko niyo ibakoresha ndetse hafite ibirindiro bikomeye cyane. Bisa nkaho Tshisekedi rero atagomba kubona umwanya uhagije ndetse no guhabwa ibyo asaba, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ntabwo yorohewe. Ikitwa balkanization rero kirashoboka. Benshi bamaze kuvuga neza ko uyu mutwe wa M23 ufite avantage zikomeye cyane, ari nayo mpamvu bamaze kwadivansinga mu bice bitandukanye kugira ngo winjire muri uyu mujyi wa Uvira, maze nawo uze kuba bimwe mu bice ugomba guhabwa ndetse ukabikontorora 100%. Ubwigenge, ubwisanzure, kwishyura ukizana, ndetse hakaza kubaho n'igisa naho ari ugushimira abaturage bagiye bafatikanya n'uyu mutwe wa M23. Abatuye mu bindi bihugu bitandukanye bagiye bahunga iyi mirwano kuva igihe yatangiriye ku butegetsi bwa Tshisekedi, ndetse n'abandi bose bakazagaruka kuri ubutaka bwababyaye, maze Kongo ikongera gutengamara nta mpunzi, nta birirwa barira nk'abanyamurenge bakomeje kugenda bakorerwa icarubozo na Tshisekedi, na drone ze zikomeje kugenda zibarasaho mu bice bitandukanye, Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi hatandukanye mu misozi miremire ya za Murenge. Ibintu rero bikomeje kugenda bijya mu buryo ari nako ibindi bigenda bisamba, bisa nkaho ingabo z'abarundi zo iyi mirwano zidashobora kongera kuyigarukamo. M23 isa niyamaze kuzihahamura mu buryo bugaragara. Benshi bakomeje kuvuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gikubitwa, ariko kandi benshi bakavuga neza ko bifite impamvu zigera kuri 3 zibigaragaza. Benshi mu barwanyi b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda batsindwa urugamba bitewe nuko abayoboraga urugamba batakiriho. Ibintu M23 yakoze kugira ngo ibace intege ndetse bakomeze kugenda bashwiragira mu gihe batariregurupa, ikomeze kugenda ibagabaho ibitero mu bice bitandukanye no gucamo Kongo ibice bibiri. Joseph Kabila mu magambo yatangaje atuje cyane nk'umunyabwenge yavuze neza ko iki gihugu cya Kongo we yakiyoboye kitarimo inzangano, akiyobora kitarimo inda nini, akiyobora kitarimo gucamo abaturage ibice, akiyobora kitarimo ivangura amoko na ruswa yamunze benshi mu banyepolitiki ndetse n'abayobozi b'iki gihugu. Ndetse avuga neza ko igihe kigeze ngo niba Tshisekedi atavuye ku butegetsi aze gutakaza byinshi cyane mu by'ingenzi yari afite. Uyu mugabo kandi yagize ati balkanization irashoboka, kandi yagize ati nta nubwo bikeneye balkanization, ahubwo M23 ikwiye guhabwa igice cyayo yarwaniye bitewe nuko n'abaturage bo ku butaka bwa Kongo, mu gihe Tshisekedi atari kumva filozofi na gahunda zabo zo kubaha aho bagomba
bagomba kuba ndetse agakomeza gushaka kubirukana bita abanyamahanga. Ibi rero biragaragaza neza ko M23 yakomeje gushaka uburyo ubwo aribwo bwose yaza kugira igice cyigenga. Uyu munyamakuru w'ikinyamakuru Libre Belgique yamubajije ku bijyanye no kuba uyu mugabo yakongera kuyobora igihugu cya Kongo. Yavuze neza ko Kongo igihe cyari cyo cyose ashobora kuyobora, ati ndacyari muto kandi mfite ubuhanga n'ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu cya Kongo indi myaka myinshi cyane, kandi iki gihugu ntabwo kiyobowe ahubwo gisa naho gifitwe n'umuntu utari ukwiye kuyobora n'akarere cyangwa se n'umurenge na teritwari nk'uko yakoresheje aya magambo. Bisa nkaho Joseph Kabila yaciye amarenga ko ashobora kongera kuba umwe mu bakiyamamaza cyangwa se mu kongera kuba umwe mu bayobora iki gihugu cya Kongo. Ibi ari kubivuga ndetse akemeza neza ko mu gihe Tshisekedi yabatinze kuva ku butegetsi M23 yaba ifashe ubwigenge bw'igice cyayo ikaza kuba nka Sudani nk'uko yakoresheje aya magambo. Nubwo ari kuvuga ibi ariko asa naho ari kwirengagiza byinshi cyane mu bijyanye n'ibihano yamaze gufatirwa bitewe n'uko igisirikare cya Kongo by'umwihariko leta ya Tshisekedi yamaze kwemeza neza ko yamukatiye igihano cy'urupfu, ndetse yamukatiye igihano cy'urupfu imushinja kuba umugambanyi ndetse no gukorana n'imitwe y'iterabwoba nk'uko iki gisirikare ndetse n'inkiko zo ku butaka bwa Kongo byabimushinje. Uyu Joseph Kabila wategetse iki gihugu cya Kongo imyaka ingana gutya, ubu tuvugana aherereye mu mujyi wa Goma aho ari mu bice M23 kontorora. Benshi banavuga neza ko bakorana umunsi ku munsi mu bikorwa bigiye bitandukanye nk'umujyanama ndetse n'umwe mu bahuza bikorwa, bitewe n'uko azi iki gihugu cya Kongo ndetse yategetse imyaka irenga 17 hafi 18. Ibi rero birakomeza kugaragaza neza ko M23 ishobora kuza kubona amahirwe. Benshi nta nubwo babyita amahirwe kuko bavuga neza ko yakoreye ibi deservinga ndetse ibigombwa rwose kuba igihugu cya Kongo cyacibwamo kabiri. Kivu Republic yakomeje kugenda inugwanugwa ivuga igihe kinini cyane. Kivu Republic azaba ari leta igizwe n'ibice binini cyane birimo Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru. Ibice ubu M23 ikontorora kugeza ubu, ndetse bikaba ari ibice yamaze kugaruramo umutekano uretse agace ka Uvira itarigarurira kugeza ubu. Ariko amakuru yemeza neza ko ibikorwa byo gusubira muri uyu mujyi wa Uvira nabyo byatangiye, ndetse M23 igahita ifata umwanzuro wo gutangira gukomeza yidiri yo kuba yabona ubwigenge. Benshi barabivuga ndetse bakagira ngo ni amashyengo, ariko uyu mugabo wategetse iki gihugu cya leta ya Kongo imyaka ingana gutya azi icyo bisabwa, ndetse aho yagiye atanga urugero rwa Sudani ndetse n'ibindi bihugu avuga neza ko ibi bishoboka cyane kandi ari ibintu byoroshye cyane bidashobora no gutwara igihe kinini cyane nk'uko benshi babitekereza. Igihugu cya Kongo mu gihe cyaba giciwemo M23 yagira leta yigenga yitwa Kivu Republic. Benshi bavuga neza ko M23 yabihisemo neza kutiyita Kongo y'Epfo cyangwa se Kongo ya Ruguru bitewe n'uko benshi babitekerezaga. Ibi rero benshi batangiye kubona neza ko bishoboka, ndetse aho Joseph Kabila yaje kubishyiraho umucyo ubwo yaganiraga n'iki kinyamakuru cyo mu Bubiligi Libre Belgique, cyagiye kimubaza ibindi bibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwe ndetse n'uko igisirikare cya Kongo kiba kiri kumuhiga. Uyu mugabo kandi yavuze neza ko abizi neza ko Tshisekedi ari kumuhiga, ariko anemeza neza ko Tshisekedi nawe agomba kwitonda kuko uko ari kumuhiga ibyamugeraho nawe byamugeraho. N'amagambo uyu mugabo yatangarije iki kinyamakuru Libre Belgique cyakomeje kugenda kimubaza byinshi cyane dukomeza kugenda tubaganirira mu makuru yacu. Nanone reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba aho igisirikare cya M23 cyakomeje kwa advancinga mu mirwano ikomeye cyane yakomeje kugenda ibera mu kibaya cya Rusizi, aho intare za Sarambwe zagomeje kwirukana izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abo bafatikanya bari bafashe umwanzuro wo kubagabaho ibitero biremereye cyane, ibitero binyuze ku butaka. Amakuru avuga neza ko M23 yihagazeho ndetse ikaza kurwana umuhenerezo irwana inkundura irwana muri iki kibaya cya Rusizi, aho bisa naho iki kibaya gihangayikishije igisirikare cya leta ya Kongo. Ni ikibaya kinini cyane ndetse n'ikibaya kigaragaramo aho abaturage batuye hanini cyane. M23 irahakontorora kandi bikayorohera kuko n'imisozi ikiri inyuma ihakontorora. Rero ingabo za leta ya Kongo kugira ngo zigerageze gukura M23 muri iyi misozi zigerageza kunyura muri iki kibaya. Aha rero niho bikomeza kugenda bigoranira kuko M23 irahakontorora ndetse yafite defense zikomeye cyane, aho ingabo za leta ya Kongo zishimaho zigasubira inyuma. Imirwano yahabereye yaje gutuma ingabo za leta ya Kongo n'ingabo z'abarundi zisubira inyuma, ndetse M23 yongera kuzishwiragiza izikwiza imishwaro zongera kwirukankina mu bitero bitandukanye bikikije iki kibaya, ndetse aho amakuru avuga neza ko M23 yigiye imbere h'ibirometero hafi 5 mu bice yari ifite umujyi wa Uvira haruguru mu bice bigana za Poezero. M23
gatatu yo amakuru yemeza neza ko iza mbere zamaze kugenda zukandagizamo amaguru ndetse ku ntsinzi ikomeye cyane nyuma yo gusenya amabariyeri yari yashyizweho n'abajenerali bategeka ndetse bayobora igisirikare giherereye muri uyu mujyi wa Uvira ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tsinda rya Wagner Group rikimara kugera ku butaka bwa Uvira hahise haba ikimeze nk'umwijima ndetse hahita haba ikimeze nk'icuraburindi kuko ibyahabaye nagahoma munwa. Mama 23 ikimara kumenya ibingibi yahise ikora ibitendo karabutaka byakozwe n'abakomando bakomeye cyane bo mu itsinda ridasanzwe rya Mama 23 ritabara aho rukomeye n'umutwe benshi cyane badakunda kumenya amakuru yawo wagerageje kuba wagaba ibitero kuri abacancuro ngo babe bafata bataratangira kwestara ibikoresho byabo nk'uko amakuru abivuga. Inkuru zivuga neza ko mu bacancuro baje ari 15 ngo baba specialiste mu bijyanye no gukoresha ikirere ndetse no gupanga urugamba no gutrackinga aho mwanza herereye. Batatu bahise bapfa, abandi 5 barakomereka. Bivuze neza ko ntabwo bashobora guhita bagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivugwa neza ko na bimwe mu bikoresho bari bizaniye byamaze kwangizwa. Ibi bibaye bibi cyane. Ni inkuru nkuzaniye ariko ndi bugusesengurire ubundi kakubwira uko operation yose yagenze. Mama 23 yongeye kugaragaza neza ko igisirikare cyayo ari kimwe mu bisirikare bikomeye cyane kurusha n'amareta agiye atandukanye. Kwisukira aba bacancuro ndetse ubutasi bwa Mama 23 bwari bwamaze gukurura amakuru neza ko banyuze ku butaka bw'u Burundi bakaza mu ibanga rikomeye cyane. Aba babarizwa mu itsinda rya Wagner Group ryashinzwe n'umugabo w'umurusiya. Uyu nta wundi ni umucancuro umumercenaire ukomeye cyane Viktorovich Prigozhin. Uyu nguyu wanapfuye mu mwaka w'2023 ahanuwe mu ndege ivuga neza ko yagambaniwe na Vladimir Vladimirovich Putin. Amakuru aragaragaza neza ko uyu mugabo nubwo yapfuye umutwe we utigeze uhagarara gukora kuko ari umutwe wigenga ndetse wari ufite abandi bayobozi. Nyuma y'uko uyu Prigozhin apfuye ndetse uyu mutwe wagomeje kugenda ugaragara mu bikorwa bitandukanye aho wagiye urwana intambara ya Ukraine n'Uburusiya. 15 muri bo boherejwe ndetse nk'abaspecialiste ndetse abishyuwe akayabo kuri ubutaka bwa Uvira. Ariko amakuru aremeza neza ko Mama 23 yahise ikora operation mu ibanga rikomeye cyane. Ibinyamakuru byinshi cyane ntabwo byanditse izi nkuru kuko amakuru agaragaza neza ko iri tsinda rya Wagner Group ryari ritarigera rigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba dore ko aribwo bari bakigera bacyururukira mu bice bagombaga kuba bari gucumbikamo mbere y'uko berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba bagasobanurirwa ndetse bakerekwa map y'ahari kubera imirwano n'uburyo bagomba kubikoramo. Inkuru ziragaragaza byinshi cyane kuri ibi ngibi. Ushaka kumenya byinshi cyane kuri iri tsinda rya Wagner Group wajya ku rubuga rwa Google cyangwa se n'ahandi uraza kumenya byinshi cyane kuri iri tsinda ry'Abarusiya, ariko ntabwo ari ryo nkuzaniye kugusobanurira. Nagira ngo nkumvishe ko Mama 23 yaje gutanga isomo rikomeye cyane kuri aba bacancuro bo muri iri tsinda rikomeye cyane rya Wagner Group. Aba Wagners kuri ubu ngubu inkuru zivuga neza ko bamaze kugira ubwoba abasigaye nyuma yo ko Mama 23 bakozemo akazi. Ibikoresho bari bafite bikangizwa. Bivugwa neza ko ari ibikoresho byari byifashishwa mu bijyanye n'ubutasi, gutrackinga, gukoresha ikirere. Ibi byose Mama 23 yakomeje kugenda ihangana nabyo, ari nabyo biri gutuma ikomeza kwa advancinga mu bice bitandukanye aho iri guhigika izi ngabo bahanganye. Nk'uko bigaragara igisirikare cya leta ya Kongo kidafite ibijyanye n'ikirere bisa nkaho aba ari ubusa mu gihe Mama 23 yo iba ifite uburyo bwo kurwanira ku butaka butandukanye n'ubwizi ngabo, ari nayo mpamvu bikomeje kugenda ibahigika. Inkuru rero ziravuga neza ko aba bacancuro baguye muri iyi mirwano bisa nkaho atari n'imirwano ikomeye kuko bari bataritegura ngo bajye mu mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo itsinda rikomeye cyane rya Special Force rya Mama 23 ryabagabye ibitero mu rwego rwo kuburizamo iyi mipangu yabo, kandi operation yagenze neza ijana ku ijana. Mama 23 yongera kwisubiza icyubahiro imbere y'abacancuro. Gusa nanone ni ikibazo benshi cyane bakomeje kwibaza kuki aba bacancuro baza bakabona bagenzi babo barapfa umunsi ku munsi, bakabona bagenzi babo batashye ari utujoriti, bakabona abandi basabiwe inzira ibihugu ndetse bikabaha inzira ari uko Mama 23 yababariye yanze kubaca imitwe bikarangira hagarutse abandi. Ibi rero birasobanurwa hano bamwe mu basesenguzi mu bya politiki bavuga neza ko aba bacancuro baza kuri ubutaka bababwiwe neza ko Mama 23 ari igisirikare gisanzwe ndetse cyoroshye cyane kuko ibihugu bitandukanye babizi ko muri Afurika bamwe bakirwanisha n'imiheto, ariko kandi bahagira bagasanga ibyo batekerezaga
atandukanye cyane. Hari ubutasi muri M23, hari igisirikare gifite discipline gishobora kwa advancinga ndetse kigategura na operation karabutaka nk'izagiye zikorwa. Ibi rero abacancuriye bamaze kugera kuri ubutaka bwa Kongo bisa naho bibagora kuko babimenya bamaze kuhagira kandi baramaze kuba bafata avance, bikaza kubagora cyane. Niyo mpamvu bijya bigaragara neza ko nta bacancuro bajya barangiza igihe basinyanye na Tshisekedi birangira bikwiye muri iyi ntambara cyangwa se bakasiga ubuzima hafi ya bose. Izi nkuru rero ni inkuru zigezweho ariko kandi zikomeje kugaragaza neza ko n'umujyi wa Uvira M23 yakomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko ishaka kuwinjira ndetse yanatangiye guca amarenga. Uduce dutandukanye dukikije uyu mujyi wa Uvira M23 yamaze kwerekana neza ko hashinze intwaro nko ku misozi ya Kabunambo, mu kibaya cya Ruzizi ndetse no wice nka Sange, Puezero n'ahandi nka za Kiriba. Ubu tuvugana M23 yamaje kwerekana neza ko ihari kandi ko idashobora gusubira inyuma. Ibyatumye ingabo z'abarundi zigira ubwoba ndetse amakuru akagaragaza neza ko zamaze kwikura mu mirwano nk'uko byagaragaye. Impfu za hato na hato z'ingabo z'abarundi nazo ntabwo ziboroheye, ibiri gutuma bacika intege, by'umwihariko abasine officers ndetse n'abakamanda bayoboye urugamba bakomeje kugenda bagabwaho ibitero na M23 ndetse abandi bakagwa mu bitero bo ubwabo bari kwitegurira ngo bimure M23 mu bice kontrola, nyamara bikaza kurangira ari bo babiguyemo. Ni inkuru z'agahinda zikomeje kuvugwa ku mutekano ndetse na politiki ku butaka bwa Uvira. M23 ubu tuvugana yamaze gutangira gusheringa mu bice bivugwa neza ko ishaka gucamo byashyizwemo bariyeri na General Masunzu w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC wagerageje kubuza ubuhahirane bw'abaturage bari mu bice bikontororwa n'ingabo za leta ndetse n'ibice bikontororwa na M23, nyamara bikaba bisa nkaho byamuzambanye kuko izasarambwe zamaze kurusunika zenda kurutamo. Ni inkuru zikomeje kugenda zigaruka nanone ku gisoda cy'u Burundi gikomeje guhura n'uruva gusenya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange, aho ibintu byacitse byayobye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Birukanse maze baza gutererana izi ngabo za leta ya Kongo bisa nkaho zari zihishe muri uyu mutaka w'abarundi ndetse aba basirikare bakuru ntabwo bakizera ingabo za leta ya Kongo FARDC ngo abarizo ziza kubakorera protokole ndetse zize kuba ziri kumwe nabo nk'ababacungira umutekano. Wari urugamba rukomeye cyane rwerekezaga Bijombo ndetse ruturuka Bijombo rugana mu gice cyerekeza muri Plene, nubwo bisa naho byari bigoye ariko batekerezaga neza ko bashobora kuza kubigeraho. Ni urugamba kandi rwari rurimo intwaro ziremereye cyane n'umubare munini cyane w'abasirikare. M23 yatewe ku buryo bukomeye cyane irekurwaho amakompura. Ibi byaje gutuma M23 isubira inyuma ndetse itangira kwereka izi ngabo ko isa naho yatangiye gukora withdraw maze zitangira kwa advancinga zigira imbere. M23 kumbi yari yamaze gutegura ikimeze nko kuza kugota izi ngabo zamaze kurenga umurongo ntarengwa, hari ibirometero ziba zamaze kugeramo ku buryo gusubira inyuma biza kubagora, maze M23 nayo ikaba yatanze sinyare ko baza gutanga ramforo. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko aba basirikare bakomeye bari barinzwe bagaragiwe n'ingabo z'abarundi, dore ko urugamba rwari rurimo uruvangitirane rw'ingabo abarundi wazarendo ndetse bivugwa neza ko harimo n'ingabo nkeya zangura, ariko kandi ntibyabujije aba basirikare bakuru ndetse kuza gupfa. Ndetse nk'uko nyine ngenda mbikubwira, harimo ufite ipeti rya Lieutenant Kano, ubwo ni Lieutenant Colonel, ndetse hakaza kuza n'ufite ipeti rya kapiteni, ngira ngo baba bagaragara. Aba rero baje kuraswa, ibintu byaje kugaragara nkaho abarundi batereranye izi ngabo nyuma yuko amakompura ya M23 yari yatangiye kuvuga mu bice bitandukanye. Abarundi baje kwirukanka maze biza gutuma aba basirikare bashwiragira ndetse nabo bakwira mu masasu menshi cyane yavuzaga ubuhuha. Ubwo guhindukiza imodoka bari barimo byabagoye, biza kurangira bayivuyemo batangira kwirukanka n'amaguru mu kivunge cy'abasirikare. M23 yo yavunderezaga nta mpuhwe yari ifite. Aha rero niho bano babashije kuba bagwa nk'uko M23 yagiye ibigaragaza, ariko kandi nta tangazo rero officiel rigeze rishyirwa hanze ngo bigambe uru rupfu rw'abasirikare. Bisa nkaho aho bigeze aha ibintu biri gukorwa bucece ku mirongo y'imbere ku rugamba.
Amakuru rero arakomeza kugenda agaragaza neza ko mu kwirukanka amasigamana amaguru bayabangiye ingata bamwe mu bayobozi ba M23 bari bayoboye urugamba nyine muri ibi bice batangiye gusheringa bamaze kumenya neza ko harimo aba basirikare basa naho ari bakuru kuko bari bamaze kubona protokole bakorewe maze biza kurangira mu bice bari barimo ariho harashwe urufaya rw'amasasu nuko nyine birangira bitabye Imana. Uribaza ngo bihise bigenda gute? Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyacitse umugongo, noneho ni nka kwa kundi ushobora gusanga umugongo iyo warwaye cyangwa se wavunitse ibice byose biba bisa naho bitari bizima. Kwicara ntibikunda, kuryama ntibikunda, guhagarara ntibikunda, ikintu cyose kiba kigoranye. Ni nako bimeze ku ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri aka kanya. M23 isa naho ibacira utirigongo neza nkuko biri kugenda bigaragara. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo bari kugaragara mu bice byegereye imipaka ya Uvira ndetse mu mujyi mu nkengero. Aha hose hari amabariyeri ya Wazalendo ndetse n'abandi basa n'abagize ubwoba, ababahaga amakomande ndetse n'ibyo baza kugenderaho bamaze kwicwa, ndetse bivugwa neza ko urwego rwo kububaha bitewe n'uyu musirikare mukuru urimo ufite ipeti rya Lieutenant Colonel ubwo yari arifite kuko yamaze kwitaba Imana. Imirambo yabo ishobora kujyanwa i Kinshasa ndetse ngo igashyingurwa mu irimbi rya gisirikare mu cyubahiro, ariko benshi bakavuga neza ko aba basirikare bapfuye mu buryo M23 isa naho yari yateguye, nyamara mu gihe ari igitero cyabaye gitunguranye. Benshi bakagaragaza ubuhanga ndetse M23 yikoresheje kugira ngo ihagarike iki gitero. Cyasaga n'ari igitero gikoranye imbaraga cyashoboraga gufata M23 kikayisubiza inyuma ndetse kikatuma yongera komongana muri iyi misozi kuko bari babipanze. Ibi rero ntabwo byabakundiye, intare za Sarambwe zatangiye kubasheringaho ndetse zitangira kubarasaho urufaya. Nanone kandi hagaragaye ibimenyetso bigera kuri 3 bigaragaza neza ko ingabo z'abarundi ari zimwe mu ziri gukora ibyaha bikomeye cyane mu mujyi wa Uvira, gufata ku ngufu, ibindi byaha birimo ubusahuzi. Benshi bakabihuza n'inzara. Aba basirikare b'u Burundi bamaze iminsi bataka ndetse bavuga neza ko batitabwaho, nta byangombwa bibatunga babona. Niyo mpamvu nabo bayobotse umuco wabo wa Wazalendo wo gusahura ndetse no gukora ibyaha bigiye bitandukanye. Ibirego bikomeje kugenda bicicikana, nyamara izi ngabo z'u Burundi zishobora kuzashyirirwaho ibihano bikomeye cyane bitewe n'ibyaha by'intambara ndetse n'ihohotera rikomeye cyane naryo ryatangiye kugaragara. Abasirikare batangiye kwinjira muri iyi mico mibi y'Abazalendo nk'uko amakuru abigaragaza. Ahatangiye kugenda hatangwa ibirego bikomakomeye bishobora kuza gutuma sanctions cyangwa se ibihano bikomeye cyane biza kujya kuri izi ngabo. Nyamara benshi baravuga bati ese ko ingabo za leta ya Kongo zo zitigeze zihanwa mu buryo bwari bwo bwose, kandi ibirego M23 yaragiye yerekana ndetse igatanga n'amatangazo y'ibyabaye. Ibi rero bisobanurwa gutya: ingabo z'abarundi ntabwo ziri ku butaka bwazo kandi nta butumwa buzwi bw'umuryango runaka w'ingabo cyangwa se w'ibihugu ubwajemo, ahubwo zaje mu buryo busa naho butemewe n'amategeko. Aha rero Burundi bushobora kuza gushyirwaho ibyaha bikomeye cyane byo gutera ndetse no kuza guhungabanya umutekano wo kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo mu gihe M23 ikomeza kwerekana neza ko nyine abarundi ari cyo kibazo kuri ubutaka. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye cyane akawa mugani. Ariko kandi ndakubwira neza ko ubu tuvugana hakomeje nyine kugenda hagaragara abaturage benshi cyane ba Minembwe basa naho batangiye kugaruka mu byabo nyuma y'ibitero bya bimaze iminsi bihagabwa, maze MLDP kwirwaneho nyine izi ngabo z'abanyamurenge MLDP niyo kwirwaneho bagakomeza kugenda bagerageza kuba bahagarika ibi bitero bafatikanyije na M23 yakomeje kugenda igaragaza neza ko ibashyigikiye ndetse bakorana umunsi ku munsi, dore ko intego zabo ibyo barwanira ari bimwe. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye Elias Neba, uyu kandi akaba ari umwe mu bagiye bakura ibitendo bikomeye cyane ndibukugarukireho. Ariko kandi amakuru atugira haravuga neza ko uyu mugabo amaze hafi umunsi wuzuye yaburiwe irengero. N'amakuru avuga neza ko Perezida nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yaburiwe irengero mu munsi
munsi w'ejo mu gitondo. Kugeza kuri ubu ngubu ntawe uzi aho aherereye. Bamwe bati uyu mugabo byagenze bite, ni iki cyamubayeho kugeza ubu? Nta ruzinduko, nta kintu kidasanzwe kigeze kigaragara nko kuba yasohoka igihugu. N'amakuru agezweho akomeje guteza benshi inkeke acicikana. Aba hafi b'uyu mugabo biravugwa neza ko no mu rugo iwe ntawe uhari. Ibi benshi bagakomeza kugenda bihuza n'imyivumbagatanyo ikomeye cyane imaze iminsi muri etamajoro y'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare batamwumvaga ndetse bakomeje kugenda bamwereka neza ko batishimiye imyanzuro yagiye afata, imwe yo gukura abayobozi mu nshingano, abasirikare bakuru akaza kubahindurira inshingano ndetse abandi akabicaza. Ibi byose benshi bakabihuza nuko uyu mugabo kandi amaze iminsi ari ku gitutu gikomeye cyane cy'abarundi muri rusange, by'umwihariko abasirikare bakomeza kumushinja kubacuruza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ubusanzwe perezida ashobora kumara iminsi atagaragara mu ruhame ndetse akamara iminsi afashe ikiruhuko cyangwa se afite ibindi arimo by'akazi, ariko uyu we siko bimeze kuko bivugwa neza ko aba hafi ye ba hafi cyane nabo bakabaye bamenya niba ari mu kiruhuko cyangwa se niba hari izindi nshingano yagiyemo z'akazi, by'umwihariko hanze y'igihugu, kuko ubu ngubu kumubona bisa naho bigoye niwe mu rugo. Uyu mugabo nta na kimwe kigeze kiba, bisa nkaho biteje inkeke. Bamwe bati ese yaba yarafunzwe n'inzego za gisirikare, ese byaba byaragenze bite ko yari amaze iminsi avuga neza ko hari abo bayoborana bagenda bagerageza kumutembagaza ku butegetsi ariko ntibikunde. Ibi biteje inkeke Uburundi. Benshi baravuga neza ko nyene cyubahiro kugeza kuri ubu ashobora kuba atakiri kuri ubutaka bw'u Burundi, ariko nanone hakibazwa aho yagiye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ubundi urugendo rwa perezida ashobora kurukora mu ibanga, ariko ahangaha nta n'umwe n'abari hafi ye uretse umugore we ushobora kubisobanura. Gusa nta cyaravuga, nta n'icyo aratangaza, ntaranagaragara atakavuga neza ko yabuze umugabo we. Ibi nibyo bikomeje gutera benshi cyane urujijo. Bivugwa neza ko uyu mugore we ashobora kuba ari mu rugo ndetse akomeje kugenda akora akazi ke nk'ibisanzwe, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugore mu gihe haba habaye ikibazo gikomeye cyane ari mu basobanura aho perezida ari, kuko bigaragara neza ko adahangayikishijwe n'uko umugabo we atari kuboneka. Ibi rero benshi bakaza kubihuza n'ibibazo bikomeye cyane bimaze iminsi biri ku butaka bw'u Burundi. Urupfu rwa minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi, bivugwa neza ko yishwe n'uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi. Izindi nzego za gisirikare zimaze iminsi zishyirwaho igitutu gikomeye cyane, bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ari we ukomeje kugenda agaragara asa naho agumura ndetse ashyiramo imyumvire mibi perezida w'igihugu cy'u Burundi General nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu rero haravugwa inkuru itari nziza. Bamwe bavuga neza ko ibi bitaza kurangira neza, kuko kumara hafi amasaha 24 perezida atazi aho aherereye. Bamwe bakomeza kuvuga neza ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bamwe bakavuga neza ko ahangaha hashobora no kuza guturuka ikimeze nka kudeta, uyu mugabo akaza gutembagazwa ku butegetsi nk'uko yagiye abyivugira kenshi ko bagerageza kumuhirika. Ibi rero bikaza kugenda bisa naho biza gushyira ku nkeke inzego z'umutekano. Bivugwa neza ko zatangiye akazi ko kugerageza gukurura amakuru binyuze no mu butasi aho uyu mugabo yabaherereye. Ibi rero biranagaragaza neza ko nyine benshi mu bagakwiye kuba bazi aho perezida ari niba inzego z'umutekano ndetse na bamwe mu bashinzwe umutekano we wa hafi, uretse abatari kugaragara nabo batazwi aho bari. Uyu mugabo bivugwa neza ko nta n'umwe uza aho ari uretse umugore ushobora kubimenya. Inzego z'ubutasi ntabwo ziragira icyo zitangaza, gusa bivugwa neza ko habaye nko guhumuka muri aya masaha, kuko kuva ku munsi w'ejo nubwo perezida atagaragara mu ruhame umunsi ku munsi, ariko abashobora gukora muvoma akava hamwe akajya ahandi, kandi perezida ntashobora kugenda ngo biyobekane, ndetse kuva atari we mu rugo akaba atari ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Benshi bakavuga neza ko atanasohotse iki gihugu. Benshi bari kwibaza aho General Evariste Ndayishimiye aherereye. Ni mu gihe abasirikare bakomakomeye muri minsi ishize bamaze iminsi batavuga rumwe n'uyu mugabo, ndetse bagaragaza neza ko yakomeje kwigwizaho imitungo ndetse agerageza kugira ngo ahahamure abatavuga rumwe nawe ndetse batumva kimwe nawe ibintu. Akomeza kugenda abakura mu nshingano bakabaye bakura, ndetse kugira ngo badakomeza kugenda bamushyiraho igitutu. Kugera kuri ubu rero biragaragara neza ko General Evariste Ndayishimiye ashobora kuba ari mu mazi abira, kuko niba atari igihe we yafashe
akajya ahantu hatazwi na buri umwe, ndetse aho bivugwa neza ko ashobora kuba ari kumwe n'abarinzi be bagera kuri 4 koko niba ari ahantu ari, kuko byamaze kugaragara neza ko aho ari hose nta n'umwe uhazi uretse umugore ushobora kuba uhazi, gusa nawe ntabwo bihamwa neza ko ahazi, ahubwo nuko atari dekarara ngo atangaze avuge neza ko yabuze umugabo we, ahubwo abarinzi bagera kuri 4 bamuba hafi umunsi ku munsi nibo bitaramenyekana nabo aho bari. Nta makuru ahari yerekana neza ko bari kumwe, nta n'amakuru yerekana neza ko batari kumwe, gusa igihari ni kimwe: perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba ari muri danje cyangwa se ari mu kiruhuko, gusa amahirwe menshi aragaragaza neza ko nyene cyubahiro ashobora kuba atari mu bihe byoroshye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birakomeye cyane, ariko ntabwo dukomeza kugenda tubivuga byonyine, kuko turaza kugenda tubibabwira mu makuru yacu ari imbere, tubamenyesha uko bimeze, niba amakuru yaba yatangaje iki. Gusa bamwe baravuga neza ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narwo ubwarwo rutamusiga amahoro nk'uko bigaragara. Reka twisubire mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho tugenda dusobanukirwa n'andi makuru ari kuvugwa mu mutekano ndetse na diplomasi muri aka karere. Kuri ubu ngubu ku butaka bw'u Burundi biravugwa neza ko hamaze kwangirika ku buryo bukomeye cyane. Ubu bwirinzi bw'ikirere bivugwa neza ko uwagerageza uwari wese kugira icyo agurutsa cyerekeza muri karitsiye ariyo yose, by'umwihariko karitsiye zisanzwe zirimo ubu bwirinzi, dore ko atari umujyi wose, bishobora kuza kumworohera ku buryo bukomeye cyane. Ubusanzwe ibihugu byinshi cyane biba bifite ubu bwirinzi, ariko bitewe n'ubushobozi uba usanga ibihugu bimwe bigerageza gushyira ubu bwirinzi ahari umukuru w'igihugu cyangwa se asanzwe aba, kugira ngo ariho bagerageza kurindira umutekano. Kuri ubu ibigezweho, perezida w'igihugu cy'u Burundi aratangaza neza ko abataramenyekana bashobora kuba bari mu gisirikare bamaze kwangiza ubu bwirinzi ku buryo bukomeye cyane, ndetse hakagaragara igituma benshi bavuga neza ko drone zatangiye kugenda zigerageza kugaba ibitero muri ibi bice nk'uko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kubigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenya amakuru neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwamaze kwangizwa, ariko kandi benshi bagahuza amakuru ko bushobora kuba bwangijwe n'abasanzwe bakoresha izi systeme. Ubusanzwe hari ababirigi bakorana n'ingabo z'u Burundi zabitorewe ndetse zabiherewe amasomo akomeye cyane mu gukoresha ubu bwirinzi bw'ikirere. Ubwirinzi bw'ikirere kandi bugerageza gukoreshwa umunsi ku munsi amasaha 24 kuri 24, by'umwihariko muri karitsiye zibarizwamo umukuru w'igihugu. Ibi rero byamaze kuba confirmed ko ubu bwirinzi bwamaze gukurwaho, ndetse ikirere gisa naho cyambaye ubusa, ibintu biri gutera ubwoba ndetse n'inkeke perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga ko hari abari gukorana n'abari imbere mu gihugu kugira ngo umutekano we ujye mu kangaratete. Ubwoba ni bwose, igihunga ni cyose. Binavugwa neza ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kutagaragara ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Izi muvoma bisa naho ikirere cyambaye ubusa, ni nko kuba uri mu nzu idasakaye, uba ushobora kunyagirwa igihe icyo ari cyo cyose. Nibyo uyu mugabo afata nko kuba ari hano, maze mu gihe afite abanzi benshi cyane bari kumurwanya muri iki gihe, akaza kuba yafata umwanzuro wo gukora ingendo bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu by'ukuri ninde wagerageje kwangiza ubwirinzi bw'ikirere bw'u Burundi? Ninde wakoze ibi ngibi ko asa n'ushaka gushyira mu kaga perezida w'igihugu cy'u Burundi? Mama 23 benshi barayishinja ko ari iri kugambana igakorana na bamwe mu bayobozi b'u Burundi, by'umwihariko mu nzego za gisirikare, bari kugerageza gutesha umutekano muke cyangwa se guteza umutekano muke mu bice bitandukanye, kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage b'u Burundi bakomeze kugenda bajya ku gitutu. Abaturage kandi bivugwa neza ko batangiye kutimvamo perezida uyu nguyu, kuko bisa nkaho bamaze kwerekwa n'abakuriye inzego z'umutekano ko ari we kibazo gikomeye cyane cyamaze kwishora mu ntambara. Ubundi Burundi ubusanzwe ntabwo bwashozaga intambara ku gihugu icyo ari cyo